hari ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uniraria di Banda Aceh melaksanakan kegiatan ASIBEF Aceh Summer School Islamic Business, Economics and Finance. Ini kegiatan summer program seperti yang sering dilakukan di universitas internasional di luar. Kegiatan kita lebih kurang berlangsung selama 5 hari, dimulai dari international short course atau kursus singkat terkait dengan techno-sociopreneurship di bidang ekonomi dan bisnis Islam. Kemudian ada kegiatan kompetisi perlombaan antara mahasiswa, lalu dilanjutkan dengan pengabdian kepada masyarakat internasional di Pulau Sabang. Embracing techno-sociopreneurship for sustainable development and community well-being. So why we took this theme? We have tried to do some research. So the trend in the future is that we will see the next revolutions in the technology, and technology based on AI, artificial intelligence, will embrace into all dimensions of our life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Your Excellency Bulen Novika, Head of Regional Economic and Financial Policy Implementation Team Bank Indonesia, Representative Office. Your Excellency Prof. Dr. Hafiz Sultani, Dean of Islamic Economic and Business Faculty, State Islamic University UIN Araneri, and all the leaders in FEBI UIN Araneri. Your Excellency already here, Dr. Azizon from YAI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam. ASIBEF 2024 stand as a testament to power of international cooperation and academic synergy among ASEAN universities. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainura Putra binti Hairuddin dan saya daripada Universiti Malaya. Dan alhamdulillah semalam baru sampai di sini Aceh, dan kami telah berpusing sikitlah di kawasan sini. Jadi saya berharap agar di hadapan nanti kami dapat banyak input dalam program ASIBEF. Sebelumnya sudah pernah mengikuti program-program universitas? Sebelum ini tidak pernah lagi mengikuti program universiti, tapi pernah ke Aceh sebelumnya. Jadi kami kali ini ada program universiti dan saya join lah untuk program ini. Mau dipelajari di Aceh. Jadi di sini kita tahu ada program tentang ekonomi, finance. Jadi apa yang kita nak dapat di program ini adalah untuk menambahkan lagi lah pengetahuan kita tentang ekonomi, tentang apa yang tentang duit
duit-duit macam tu kan. Jadi kami berharap agar input yang ada seperti competition apa semua tu akan memberikan kita pengalaman yang banyak, supaya lepas tu bila kita balik ke Malaysia kita dapat memberitahu rakan-rakan yang lain